ngasi phongkiba toan ba Manipuri siphong singa masum thokiba thawdo wathok singdigi maru oibe I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maikidigi myamna thamjage hanbada lakliba English singaniga kungani thoigi April digi sai taraga manga helaba gari thawbusing puba thangba ngamloidaba phising thiala kadori India government handakta parliament puthokiba vehicle policy gi makada anauba phi Resign notification ma hawkiba ningthokaba numita thokibaga loinana lakadoriba kumja English singaniga kungani thoigi April thadagi leiba asida leidiba sei taraga manga helaba gari thawriba singna puba thangba ngamloidaba gari gi phi kya thiela kadori notification asigi matung ina sei taraga manga helaba gari gi oina saruk nipan hengana phi thiengani hari Road Transport and Highway Ministry na thokiba notification ki matung ina sei taraga manga helaba gari singna registration tawbada saruk nipani hengana phi thigadori fitness certificate lawbada su hairiba si sapsana manana sanagani registration renewal tawbada hauzik lupa satruk lawriba sigi mota lupa lising manga lawgani masiga sap manana makhong ani panba gari gi oina su hauzik lupa sahum lawriba si lupa lising ama lawragani fitness certificate lawbana lupa lising amaga sawa khak sanglam madu lupa lising taragani thoiga sawa lawragani mapandigi pusilakpa gari sing registration renew tawbada lupa lising manga sanglam madu lupa lising nifu sangnagani renewal fee sing asi matam sana tawdapa taragadi tha khudingi lupa sahum fine thiengadori khongthang asi ariba gari sing hanthanduna pollution thokpa thingnabani hainasu pausna mayek singna palli Atopa pawamanamo Congress ki matamda aranba thawong kya sathaduna miyamna sakthung phangalamdaba adu BJP ki matamda semdokani sarda mamangi Congress lenga ki matamda social economic caste census ta satharamba aranba kya ngasidi lairaba miyamna sakthung yohanbada asobu khuro heli lairaba kya sakthung phangalamdaba mandi ina khunba kayana lairaba saduna sakthung lautholamba BJP lenga ki matamda semdokani haina BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana Fongdokre haba pawamusu fongli atopa pawamanamo miyoi kya Congress sanglakre Congress natrabadi leba asikanba ngamloi habigi thajaba nomonomagi miyamgi wakhalda khanbe hengalakli ibobi Laingak phai phatti haigadaba miyamdi makoina masin menduna thamle aduga makoi khaktuna laingak phai haijabani loken Wangjing Tenthai Assembly constituency ki manung sana laiba lam gi local leader tarena Congress party da sanglakpada Manipur Pradesh Congress committee na okpagi thoram ama ngasi Congress bawon na pangtokre ngasi Congress da sanglakraba leader singa adudi Laisram Sauba Hobam Rajan Moirangthem Loken Naurem Kennedy Huidrom Sanayai Thoksom Devananda Sansam Ratan Kumane Thauram Gamari Lena CLP leader O Ibo Binahai Bharat ki Sangvidhan amari democracy asi Congress natrabdi yararoi habigi wakalonda Congress party bu thajaduna sanglakpagidamak nungaiba poi Bharat asi malem gi khwairi gi sawba democracy chatpa lamni haina sakhangnaribani adobu ngasidi Mahatma Gandhi Dr. B.R. Ambedkar Narsingba Bharat ki lusingba singna pamlamba satningba dharma satpa yaba adubu nation di amatani nation gi integrity de sokpa yaroi haiba adugumba Bharat ki sangvidhan adu kai khigidra haibagi singnaba pokle haujuk lairiba sarkar kiduna satningba miyoi sing sasakisano kidaba miyoi sing lengdana laisi aikhoi lan thenglasi natrabadi Bharat ki democracy sangvidhan mangkhragani haiba wafam phawba Rahul Gandhi na phongdokhi ngasi Wangjing Tenta Kendra dagi sanglak libasing asi hana dagi hauna Congress ki magun chapsa na khanglaba ngaktani adubo Wangjing Tenta Manipur amadi Bharata Congress amuhana hingat handabi yadi habigi wakalonda lusingbasing asi sanglakpani masina praja gi heu lakle haiba takpani Congress natrabadi Bharat asi kanba ngamlaroi habigi thajaba nomo gi praja singi wakalda khanba hengalakli haina su mangna phongdokhi Atopa pawamana Priyanka Gandhi Phajinbada Gaikhangamna Yannanaba Phongdorakli All India Congress Committee ki General Secretary Priyanka Gandhi bu Uttar Pradesh ki Lakhimpur gi thawdoki matangda yengsinba satpada UP Police na phajinbagi thawongbo Congress Working Committee CWC ki member Gaikhangamna Yannanaba Phongdorakli
हिरम असिग मरी लेनना मांगना थादोरकपा स्टेटमेंट अमदा हाई लौमी सिंगदमक लेपखिबा कांग्रेस की लुसिंगबी प्रियंका गांधीबू इलीगल ओइबा मवोंगदा हाउस अरेस्ट तौदुना थंबगी थवोंग असिना उत्तर प्रदेशदा बीजेपी लेंगाकना सुपनन शासन तौदुना लेंगाक पाइरी हाइबोले कांग्रेस न लौमी सिंगदमक मतम सुपदा लेपली नोंगमदा संगद्रबा याद्रबा पोलम सिंगदमक लौमीदा तांगजबगा लोइनना इंडिया पुंबगी चाउथोक्सनिंगाई ओइरिबनी लोइनना प्रियंका गांधीबू माकी मबोक इंदिरा गांधीना तौखिबगुम असुंबगीदमक हनबा लेतना होनाखिगनी हाइना माकना सेना थाजै हाइनासु स्टेटमेंट अदुना सुपाले मखासे थरक पोइना तोपा पावामना कांग्रेस वर्कर सिंगना इमा एबेल सिंगदा थांगना यान्नब होनाखिबमदी नोमै कापखिबगी मरम सेंगदोरकदबनी मैरा पाइबी थासिगी मरिगी नुमिदांग पुंग निपालम ताबदा हाइरोक पार्ट 3 तौरांगबम लेकाइगी इमा एबेल सिंगदा कांग्रेस वर्कर ओइबा मियोयानिना थांग पाइदुना सेंथोरलगा याननब होनाखिबमदी खुलाई पाइबा कांग्रेस वर्कर मरिरोमना मियामदा ओनसिंदुना नोमै कापखिबा अदुगी मरम अथुब मतमदा लेबाक मयामदा सिंगदोकदबनी नत्रबदी आइन गोयबा थबकसिंग लखनबा मरी लेनबसिंगदा तक्सिलगनी हाइना हाइरोक पार्ट 2 तौरांगबम लेकाइदिगी मैरा पाइबी थोक्सुम ओंबी बिमोला नंगसी लेकाइसिदा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे मांगना मखाताना हाइ तौरांगबम लेकाइदे थोकिबा खना सैनबगी मतंगदा लेकाइ असिदगी तौरांगबम ओंबी मीना मपुरेबा इबोतोमना मीडिया की थोंगदा नतबा अरानबा वाफम क्या हाइजिलकपा दुसु लेबक थीबनी हाइरदुना मियामदा ओनसिलगा नुमै कापनबा होटनरिबा मियोइसिंगना पारिबा नुमै असि मरि लेनबसिंगना थिगतपिनबसु अपील तौरकली पावगी मिफम अमदुदा तौरांगबम लेकाइगी मैरा पाइबिसिंगसु सरुग्याखी हाइना पावसिनसु मखाताना फोंदोरकली लोइसिलकपोइना तोपा पाव मनमो ICDS की एम्प्लॉइज खोंगचा चतखरे मतम चाना तोलो फंगदबमदी फंगफम थोकपा हक फंगदबगी मतंगदा ngasi ऑल मणिपुर ICDS एम्प्लॉइज यूनियन की एम्प्लॉइज खोंगजंग चतखरे हारि खोंगचत असिगी मतंगदा ICDS एम्प्लॉइ की जनरल सेक्रेटरी तंफाना पॉमिसिंगदा हाई आइखोइगी तोलो मतम चाना फंगदे अंगलवादी की ऑनरियम सु मतम चाना पीदे प्रमोशन की मतंगदसु नियम सुमना पांगथोक्रे डिप्यूटी डायरेक्टर ना मी संगनबा यानबा कमन RR ओइना थंबिनबसु फोंदोक्लदुना आइखोइबु तोंगाना थंबिनबसु खंगनखि ICDS की स्कीम लाकपदसु आइखोइगी फंगफम थोकपा हक फंगनदे लोइनना तोंगान हिरम क्यादा आइखोइगी हक अमता फंगनदना आइखोइबु नमसिनदुना थंबिबा यानिंगदे यूनियन असिना ngasi डिपार्टमेंट असिगी कंसर्न मिनिस्टर ग उननबा होनबदा कोना उनसे हेरगले मसीदगी कनासु हाइनबा तौदना खोंगचत असि चतपनी हाइना फोंदोकपगा लोइनना आइखोइना उननिंगबदी CM ग उनबनी आइखोइना तालिब डिमांड असि असुम सांगदोक्तुना लेरबदी आइखोइना संगसिलिब खोंगजंग अदुगी मतुंगिना मखा ताबा करी थबक लखटकदगी हाइबदु लेपनी लोइनना आइखोइगी डिमांड हेक फंगद्रिबा फावबा खोंगजंग संगसिनगनी हाइनासु पाउसिनासु मखा ताना फोंदोरकली लोइसलापोइना मारुबे हेडलाइंस खरगा मयामदा थमजगे MSF की आइखोइ लाइरिक निंगथीना तमिनसिगी मनुंगसना रिहेब सेंटर लाइरिक सिंग येंथोक्रे हाइबा पावमसु फोंगली अमरोमदना कोंदोंग लेरेंबी हरावबुंगदा लंगबनगी अरोइबा हेकलेका तंबगी थौरम पांगथोक्रे सुहाइरी अमरोमदना इम्फाल वेस्ट कमांडोना लरहुलुप अमगी कदर अहुम फारे हाइबा पावमसु फोंगली इम्फाल वेस्ट कमांडोगी टीम अमना चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमदी डिटोनेटर सिंग कोनना लरहुलुप अमगी एक्टिव कदर अहुम फारे हारि फगलब कदर अदुदी लंगजिंग असौबो मखा लेकाइदिगी मैबम अबुंग एलिस चनबी हैबा एलिस नरेश सिंह सै कुंथ्रा गोमदय निंगोम थोंजाव केंद्र पनुंगदगी अथोपम रोबिन कुमार एलिस ननाव एलिस मुनि सै निफुगमथोय अमदी हैनौबोक मनिंग लेकाइदिगी सौबम सोमेन एलिस निंगाइदबा एलिस ननाव सिंह सै कुंथ्रा गमरिनी हाइनसु पाउसना मखा ताना फोंदोरगलिदुगा हौजिकुइनदि म्याम पाउस मतांग सा लुसिनजरगेदुगा पाथोक्सगी बिजनेस सोगिबु लानखिबि यावरस म्याम ngakpigani matam matamgi maruebi ipausing leptana म्यामदसु अपडेट पिजरके हाइना चैनल सिगी मेकेदिगी म्याम थमजरी एंड थैंक यू।